DJ Elias Nyanguru Mwakura Kapapiti Wasa wakushtumbuka wapante Bisi zitrapo Kondwe kulikizganiko izakoso na nyimbo ya nyuwani yaba G7 Supporters Group Part 28 pamaravi pano kusambizgana kushitiro henu mare Wakachimbira wakakuniseka Wamula kumanya yoba mundasi Wakachimbira wakakuninyoza Wamula kumanya yoba mundasi Wakachimbira wakakuniseka Wamula kumanya yoba mundasi Wakachimbira wakakuninyoza Wamula kumanya yoba mundasi Muleke kumala mazo wa mama Muleke kumala mazo wa dada Dose Tiri pachalo cha masuso cha basi Tiri pachalo cha masuso cha basi Muleke kumala mazo Muleke kumala mazo Ndazi Wakulimanya nishi utazi Wakulimanya nishi uta mama Akachimbira wakakuniseka Wamula kumanya yoba mundasi Akachimbira wakakuninyoza Wamula kumanya yoba mundasi Akachimbira wakakuniseka Wamula kumanya yoba mundasi Akachimbira wakakuninyoza Wamula kumanya yoba mundasi Batiseka po bandu ise pachalo pano Kwene chalo Wakaluwa isentasi ya moyo witu Kwene chalo Sono kuchenjera kwa Yehova Wakafunga mu viwanda vini muntu Na kutahira mungumbamo Nanesoka wafungamo mutupirani Walitahira kubanjala oiro Nanesoka wafungapo pamasopane Akachimbira wakakuniseka Wamula kumanya yoba mundasi Akachimbira wakakuninyoza Wamula kumanya yoba mundasi Akachimbira wakakuniseka Wamula kumanya yoba mundasi Akachimbira wakakuninyoza Wamula kumanya yoba mundasi Ndine trapo Kondwe Shemeko bandungani awa abakunikumbira viwe mparusorane la kuimba Noti bakunikomerera yae Agnes Chamawea Nkande Mutende skuru Mundanda village Kwezga waile situmuwane na kuwavinira Bandu wakutemwa kuchacha kazi la mnyawo Goka Sibanda mwana wa Tinaitembo Kumtanda huko mkatika village Kupura volume Maizgani kumwenda mtele mkasukuru Kwezga waile na kutora mukanyake na kanyake Bandu basuzga kuyekuzgana pasharoish Nanganingaluwa Bambo ya soka banda Paka mchosho hapo Velvet shop Kweneso mbabara Ipo tumweraka Iwe Chenjera nyambose Uyevuyeni Chakumsuzu uko Upurani volume makuru Nanganingaluwa My homeboy Chasa Nyirenda Waisenyeze Kwezga wairesi Roy Tichima Kukafurufuru primary school uko Kupura volume Mr. D5 Tiptex Ushipulike Paka mchosho hapo Kwezgani wairesi MP Wandara Kaunda Mununa wapile Kaunda Pamara mpano Kupurani volume makuru Bandu wasuzga na kuyeruzgana uli moyo Na kuseka Mr. Chato Nzavuta Mpamba Kuvisente uko Mwana wakwa muyuzga Kwezgani wairesi ya kuru na kuvina Madasi yenu ayo Ngayaluwa yae ya kupasira muruwande uko Palasu akuru na gift moyo pa mpofu hapo So wali pa Jubeki pa Cosmosite Kupurani volume akuru na kuterezga message nyimbo hii Nangati ngaluwa mbambo ya mwana wa Bernard Wachawa Mkandavire Oscar Sato Baisenyezi hapo Kwezgani wairesi kwa Briteni Kuvikokiana kwa kamchocho DJ Vijale Vilimba G7 Bakaya Studio It's the other guy.
Elias Nyanguru mwakura kapapiti.